Kardom dormeritum, nimelake klabong tiso. Nalitum non nile YouTube channel ang bomake klabong good life. Pinia video no ke isi good news asono mate nili subscriber mate nili karbang long ratum han kitang pini ha. Itum karbang long ke sko kitun detum se me do pic lapena itum score run desteme mobile Android phone do nasi laso phone pen nilong isi apps do pamene ke kithur pen isi apps long lo laso apps pen ali posarning me nasi laso apps pen ali posa aningun tha laso apps pen ali plang po mate per pirichoy ador kiso branded harbunam ilong po han kai kali sinami nani long Android phone do kok pasi nali Android phone phan ke nali net pack data roaming mate lason kithap nangi kenangsot laso kithap nang sinami nali po tonong chehang joklo po laso apps pen ali earning me lasi kosong si earning nang po kosong si kepalong po lasi nilina to hanang than pon po lapen aku posa ki pabang ni mate approve mate ko do karbi pen ke aporman po ma mate aproman po ne lasi lason si approve nang to hanang than pon po lasi video kitching pen jojetik an nang lang thala pen nili channel subscribe kera lang pen mate laso video si kelang ching lang pate hala nili channel sa men subscribe pen thani nang tun phana son beta ke me naliban pipon bomji lasi tatang ke video le pancing pana kado kitching si ke lang ni tumlong Android phone mate smartphone lason do vek nai lasi lapen dor tinani tum isi apps download am poneli na tum hala dak screen mo paklang dat mo lahalo kitching si nani tum long Android phone do ni angela nani tum isi apps download non lake lahalo CashAdda po nani tum nilan hada description long na klang pondat po ada description long alo damra hadak men alitum link do hada link no bedam ala tinang tum stop no lahalo apps ke lahalo CashAdda po ada nang tum lahalo theglong no offer war pen offer status pudo lada na tum lada damla te install nang ji la pu install nang po apu install darte 33 MB la 33 MB install darte nani tum halam pamel theglong la kan store anam 2 rupees long ji la pen ako 7 days birute 2 rupees long hoji lahalo ako joram lam tha lada ke kan store anam 7 rupees long ji na so ting re joy peglo lasi nali long arnivang 2 GB mate 1 GB data free do lada chepa ik un das me do laso chepa ik un da la ke la high store te nali posa earning long po lahalo ni long pamher ni pedap hasi ni thoda pedap het pe thod besa me ni posa earning lo ako non 20 rupees earning to first kosong si withdraw nam po las so paklang clip lang ni Paytm long to hana paklang dala nan to hana approve ti paklang phanot nilong pamhet ki thur pen la so apps and pen get 24 rupees do 24 rupees apram ke nilong 0 rupees nili chini ne hasul ke amat pamhet thur rupees ki thur pen tame 30 minutes ne anvela ni la so apps ki same 24 rupees no alo ako non dak 20 rupees sirong thalo la so 20 rupees to ne dak Paytm long transfer po pamhet ke 24 rupees man tidi la non hadak lanam thuna Allah halo la sinang tum posa pa ki earning ham tenan tum la dak install ji kan store anam 2 rupees bate jalong ke 7 rupees jalong ke 10 rupees pulong bompo ahlo ki de pamhet ki thom install dat pen ke 20 rupees long alo la sinon kosong si withdraw nam po la nam paklang pon po lahlo nang tum la dak posa chilangi tekela dak 20 rupees mati la si kona si dai ma patelan lo la dak make thom la line thom lo la dak down alate my wallet pudo la so wallet long down nam po la dak Paytm number po nang li Paytm bang do vek kanji Paytm install non angke la dak nang li Paytm along phone number ha link non ang nang li long po lasi non pamhe ke 20 rupees mati di okali 24 rupees mati di non li ako 10 rupees transfer to poda lasi approve nang lang nunding non nili
Paytm aku number chepi pon 98 hello al Paytm number angke non nili 10 rupees hadak nili Paytm long transfer po lasing lang nunding no transfer hadak malo redeem successful, payment will be transferred in 5 minutes po asi nangli po hadak lasi non nili aku dak refresh po super bank ni liwar pit po ang te aku chidam tu te dala bank ke pamhat 20 rupees pat chidi non bank ke ladak bank ke 10 rupees belo angke non ni liha Paytm long chidam tu na Paytm long pamhat ke 24 rupees mat chidi non bank ke lanong tu na non bank lanong tu na nalo thang đây ihong chonon de bang po la hello để lên chân lên jo lang ha pame ke 20 rupees kali 24 rupees non lage 34 rupees bang lo la so teng lete joy pi nei long non 34 rupees mati di non ako nili nili po phone pen dame nili lason IF transfer hada piden mar hada kan same ni pom het posting alo 10 minutes ni 5 minutes ni lom sudah hala ni po phone same nampak lang pon po datang ke pom chong na là si non mang ke ni po phone pen pa lo ko dang ni po phone nong same ni nang sen alo haso IF apena gini dang aposa earning alo ladak same la si IF first data onai data on depend na tong hala pom het IF da em tunon CashAdda po ladak same ni pom het 5 minutes apen same akuyo pamhat sini 5 minutes long sini li labang so IF scan store nang same ladak same ni 13 rupees chepalong elo ke pamhat Paytm nang tum theklong lo 34 rupees first ke 24 rupees pon ni hadak 10 rupees transfer dalo angke 34 rupees lo non ladak me same 10 rupees ni transfer thopo angke hadak landing lo Paytm number bang ni pamhat han ni phone Paytm number si ni li transfer dam po dak same 10 rupees transfer now redeem successful, payment will be transferred in 5 minutes product same nangklang elo ladak refresh to non matela so apps wapin ako input to no hello pamhet ke 14 rupees po same non ladak 4 rupees value 10 rupees ke hadak na chiklang elo lasi chidang thus nang hada oh no ni ladak screen recording ni dalo nang tuhan approve ke client fans temen ni ladak screen recording ni dalo ketong ma nili pamhet screen recording ni dalo hala ni po phone pen bank ke earning mate Paytm number ke thap kali Paytm long ni Paytm long poisa ke transfer nang ke dia tha same nang tum approve dalo first 20 rupees potame ako ni phone pen plus lo 30 ko anele alo okay non ni po phone pen transfer lo pasi hada bank ke 40 ko anang lepo hello nasi paklam pon pong pamhet nantum tan nang lang lo matadi 34 rupees ni non bank ke Paytm chidam thuna ni pu phone pen ni long ni Paytm long transfer alo la lo jo pamhet ke 34 rupees posame non bank ke 43 rupees damang le alo joy pick nang se me earning tha CashAdda pu ni description lo la so link AFP alo la si hadak men nani tum store mo apen ke nang tum 2GB phan ke nang tum 250 rupees nanji la si nang tum anali pi nang potolong hajira don de pen se nang tulong chuhang nang ni lo laso AF pen se menali poisa arnivang nang sinali apor chepi pa meka la pen store oh la pen apor chepi pa mek puten nang long 200 rupees mate lason on chepalong nam un arni siang bong kasi jot pi nang long ladak thek long IF pipi ne make pick do lahan do 4 rupees laso install depen 4 rupees long to 2 rupees long to bu ako nan lo offer bang pg nilo ni like pinang uninstall lo posi jak offer mesen porque ane long bang ge abdel lo ahan lo landak ako ajak ayo som bang 10 rupees kilong ajak bang ge 8 rupees ajak bang 7 rupees ba 2 rupees 4 rupees pu nangkam bombo lasi nan long ladak isi berta keme mate isi opportunity asono la so apps long penali to enun tha hello earning job pinilo hadak 10 rupees no se midola
ani bilang isi install te nili ala semi aku transfer te 50 rupees long piniani si basi nili 50 rupees long lopo piniani si mana ani si puta kali non 1 घंटा mate 10 minutes 30 minutes nilom pesi nili an chepalong pon asinani tome chepalong pon thala hano pini abido bangke lahlo nasi description namo hadak pe ani tum install namo lahlo ente pini abido bangke ansi pijut pono Kardom.